very good day and welcome to the Breakfast Club on Asake Online. My name is Sizwakele Ndlovu. On the show today, I'm going to be talking to Mr. Nqobile Ndlovu, and we are here in Old Magwegwe to find out what he does as an informal trader, and we'd like to find out about his business and how the COVID-19 lockdown affected his line of work. Mr. Ndlovu, welcome to Breakfast Club. So Baba Ndlovu, you sell impahla, uthengisani exactly? Yeah, ngathi actually mina ngumthungi. Ngiyathunga impahla. So ngithengisa impahla, ngithengisa impahla ezitshiyeneyo sukusela impahla zabantwana, kubuye ezabomama, kubuye ama school uniforms, ama reusable face mask. Recently sengibe introduce ama reusable sanitary pads to cater for the girl child laba behluleka ukuthola ama sanitary wares. Uqalise nini umsebenzi wakho ukuthunga lokuthengisa? Ngathi mina ngikhulele emulini lapho bekuthungwa khona. So ke ngikhulele kogogo. Ugogo bevele ngumuntu othungayo. Ukuthi nxa izikolo zivaliwe primary level phuma la siya out khonapho ngabo early ngabo 80s ama 1980s ngesikhathi lapha izinto zingani sesengconywana. So by that time I was at primary level bekusithi nxa izikolo zivaliwe ngimncedise sikhamba sonke siya khona le makhaya lapha ade thengisela khona. So ngathi ngiqalisele ukusebenza into le ngabo 80s. So uqalise ukuncedisa ugogo ukuthengisa. Yes. And then when ukuthunga ke sibili. Ngathi ukuthunga mina ngiqalisele njengoba njilo ukuthi ngiraise ngogogo. Ubethe sibiza lathi sibe lakho ukuncedisa yena sithunga ingubo lezane ezichibe ndileke utshengisa ihlanganisa lapha hlanganisa la. But uthi ngibe perfect into sewing ngiqalisele khona after graduating at Elobhengula Vokena Training Center. That was I think it was 1997. Yes, ngasuka lapha ngasensiye Westgate Vokena Training Center. Sensiyazi upgrade again. Then after there ngahle ngaqalisa lami ukuchova. Okay. So you wahamba esikolo, waqeda isikolo, wasahamba isikolo, wafunda ukuthunga, and then Yes. And then waqalisa ukusebenza from that point, or did you go work somewhere else, like if you've got such a talent? Angizange ngisebenza ukuthi lokho ngohloba inborn talent eyahle enretho from ngaphi ekhaya. Okay. So angizange ngisebenza kwenye indawo besides ukuthungena. Wahle wasebenza from that point. Yes, yeah. So yayinjani business? How did you start? Uqaliseni kwakho usuzimele? Business sibili ibiqhuba kahle sibili biqhuba kuhle ukuthi lesikhathi sana futhi le mali la ibingashoti. Plus laba abantu labo bebelakho ukuspenda ikakhulu empahleni. So business ibikahle plus futhi besingela challenge yempahla lezi sisizibona kade $2 for 2 lani lapha nabe kusithi la nxa uthunga into yakho uphuma emakhaya okwazi uyathengisa and ngale futhi emakhaya ubusiba le opportunity yokuthengisa using barter trade, meaning to say ukuthi uthengise whatever ama farm produce owathola khona le emakhaya, into ezinjengabo nkukhu, amabele, amacimbi ubuye sizothengisa ngapha emadorobheni. So imali sibili ayibingahluphi ngaleso sikhathi. So indaba yamabheli le ithe iqala vele it really affected ibusiness yakho? Yes, ya affecta kakhulu ngokuthi nxa usithi uyakhangela wena ngepricing uyethola ukuthi izinto $4 for 2, $4 for 3, wena ngapho uyethola ukuthi uyabuthenga ilembu wahlala phansi konke lebhalani lani usithi uyathengisa uthola ukuthi hayi ibing affecta kakhulu. But ngazama ukuthi okay njobe amabhele sengani sesiba ilokuzeni i-challenge ku business, then I opted to go for school uniform. School uniform to counter amabhele ngoba emabheleni awusoze uyithola i-uniform. So yikho lapho ngasengani sengiqina khona kakhulu kuma school uniforms. It makes sense kuba yeah right ukuthi kubuyizigqoko lakho kunye ukuthize, so you had to change your line of business with ama uniform. Yes, yeah. So ubuthengisela ngaphi? Ubuthengisela etawuni, ubuthengisela emakhaya kuphela ngoba ngizusithi ubuchaya barter trade? Ubumarketa ngaphi ubuthengisela mainly? Yeah, mostly ama customers ami vele ngithengisela kakhulu emaphandleni. La likhona lapha koBulawayo hayi la nxa umuntu ebuya efuna ukuthenga angekele ukumthengisela
ngoba vele imali sabe siyidinga, but kodwa indlela intengo yalapha edorobheni kule too much ama competitors, so kumele lawo uzama ukuthi ugijimise nge-range yona le yabe vele khona. But ngale emakhaya yakule advantage yokuthi liyakhulumisana, like njengoba ngike ngatsho ukuthi kulabo nkukhu, kanti isinkukhu emakhaya ungabuya layo lapha edorobheni, you can sell it at about 100 rand or $6 US. So nxa usithi uniform uyithengise maybe ngabonkukhu ezimbili, so you'll be talking of 200 rand per school uniform. So at least akufanani le price yalapha locally. Okay, and futhi uyabancedi laba emakhaya ngoba abasadinga imali yebhasi, abasayidinga izitolo, abasabuya edrobheni ukuzothenga. So for them you've added value ngokubuya lama uniform akho. Kakhulu, yes. And lawe you also gain ngoba usufika lapho uthengisa unkukhu lakho konke. Abantu yabona lamabele konke depending ukuthi okumarket owaleso sikhathi kuyini. So la uyabukhangela uyabuyenza isurvey yakho kuboshashe ngathi ukuthi okudemand kuyini. Like kade sanje silabo macimbi. Wathi nxa uyabulawo vele you can sell lawe kukunike inzuzo engani ithe xaxa. Unlike ukuthi uthatha into enje umumbu kade sivele ule price yakho ni phansi. Ngokuthi abantu abaningi vele banjani bavunile batholile. So the more into lezana siba khona, the lesser iprice yakho nisiba njalo. But into ezinjabo macimbi abukwazi ukuthi ngasikhathi lesa hayi iprice yakho niyabe siphezulu. So umbuzo that might seem rather dull. Uyabuhambe wacheck ukuthi ama-colors ama-uniform in a certain area oyakiyo. Ayi color bani kumbe vele do we have a standard color esiyaziyo emakhaya ngoba I'm sure kulabo brown labo green labo wazi njani ukuthi which color to take away? Ngathi for example yabona izikolo zeMathebeleland ama-colors akhona apho sehambisana. So like nxa ngisiya let's say emakhaya lapha engakaze vele ngithengisele khona, ngenze engathi mina i-market analysis, ngidinga imbone ukuthi kathi isikolo eziseduzane khona abazigqoka uniform enjani. Of course ngiyabe ngithwele ama-uniforms abe maningi echiyechiyene, but nxa sengibuyela maybe okwesibili ngiyabe sengivele sengikwazi ukuthi alright i-area engiya kiyo bafuna this type of i-color, i-area engiya kiyo bafuna this type of i-color. At the same time ngiyabe sengitholile lama-orders futhi khonapho. Yes, yeah. So uqalisa ukuthi uyabuthwela amaningi the different colors and then uthi usufika but ngiyabe ngikwazi ukuthi vele izikolo zeMathebeleland most like asithi abafana mostly ikhaki le grey. Vele lapho yabukwazi ukuthi vele ungeke uchayelwe phansi. Ongaba luhlupho maybe ukuthi susithi eyamankazana na ibisibanjani, but kodwa la uyabukwazi ukuthi vele the most vele color yabihamba khonapho i-royal blue. So ngayifaka maybe ikhali kwesikhathi uphambaniseke lese kukhola sebefika bekucorrecta bethi hayi ikhola yethu inje so next time nxa usuhamba futhi awusabi le problem. Okay. Usabe build up i-market intelligence yakho. So if business yakho has had a lot of traveling, uyaphuma uyahamba emaphandleni, so kuthiwa lockdown 2020 February March 2020. That meant business stopped phela for you. Yeah kakhulu sibili, especially khona phana sokuthiwa akusela ama movements ngoba mnyami vele bengiyoku travela up and down. Kungi-affecte kakhulu sibili ukuthi I had to sit down ukuthi kade vele ngenze njani ngoba vele akusela business ngoba most ama customers ami abengabantu bemaphandleni. So nxa sokuthiwa ayihlalani phansi so kungi-affectile sibili. But yazi la nxa uyindoda awusweli la ukuthi kade ukazama mzamo bani. Okay. So in that space of time, what did you start doing then? Umile, did you try okunye ukuthize? Yes. I did try. Ngangena kuma reusable face mask la awatshwayo lawo. At first kwakusambhayizisa ukuthi kade vele ngakuthunga njani, but through research lani ngagcina hayi sengubambile. So imbona thi yosibili ahla angiboostayo ku business ukuthi ngase bese ngithengisa locally khonapho. Sebekwazi ukuthi vele hayi endlini lana kuyathengiswa ama face mask. Ngoba siqalisa sibili yethusela ama mask lawo $1 each, $1 kungakabi labantu abaningi abathungayo. So at least hayi lami ngakwanisa ukuthi hayi kumphilisa. Okay. And then after ama mask, was there anything else during the lockdown period okuvuyile because of the lockdown? Yeah, njengoba ngike ngatsho ukuqaleni ngaintroduce ama reusable sanitary pads
with these other organizations ebengisebenza lazo before i-lockdown. I went for training yokwenza ama-reusable sanitary pads with this other organization. So before i-lockdown bengivele ngisebenzelana labo. So labo ngabanye abakwanisa ukuncedisa ukuthi bebenthinta hayi Ndlovu sicela usenzele so then senze ama-arrangements ukuthi kade impahla lezi bengazithola njani ngoba i-period vele ayimelele ukuthi kule lockdown kumbe kunjani kakhulu emankazaneni. So labo bebencedisa ukuthi hayi sicela i-order ama-pads angaka ngiwathunge then ngibasupply lakho bekuncedisa. So kukuchove through the lockdown period. Kakhulu. Yes, okay. Yes. Yeah. So in khathesi so khanya ngani sesizaphuma out of our other lockdown. We've had various lockdowns savula mbijana ukhangelela ukwenzani khathesi if we are allowed to go back to traveling? Are you going to go back to uniforms? Are you going to start trying ukuthengisa futhi emaphandleni or sugxile ukuthi maybe you'll just do local trade kuphela? Hayi ngibona ngathi once kungavela ukuthi kuyavuleka ngizaqhubeka ngibuyele emakhaya ngoba yikho lapha thola ama major customers ami. Ukuthi emakhaya sibile ngibona ngani bekumphilisa ngcono than i-local. Ukuthi local nanzela ukuthi sibaningi isithungayo. Sibaningi kakhulu ukuthi ungananzelela lezi impahla sezibuya from outside Bulawayo. Ezindaweni ezinjabo Harare, impahla ezisuka kuBombare ngale zi-cheap. I don't know ukuthi material bayithola ngaphi bona. So you find ukuthi the same quality ye material sisebenzisa ku-uniform compared to i-lokuzeni i-price yalapha kuhambisana. So nanxa usuthi uyacharge so kusube ngathi wena uyahlala lezi zinto zakho vele zingahambi. So but emakhaya ngale hayi uyabokwazi ukuthi la negotiate le customer lizwanane ebe le option to pay whether ule cash kumbe ule ama-farm produce kumbe ule nkukhu zakhe umbulani ngoba umuntu find it easier to pay using izinto lezi abelazo emakhaya. Okay. During i-lockdown yakuqala sezwa sabala emaphepheni kuthiwa ama-informal traders will get assistance from uhulumende. Did you get any such assistance? Yeah, ngaba le lucky ngaba ngomunye owathola kwakuthiwa yi-cushion fund from i-government but yaba ka-1 it was only 600 RTGS ingena efonini. So it was only once phindanga ngathola i-assistance. Okay. So 600 RTGS. Yes, yeah. Okay. So abantu abaningi during that time obviously even if you had savings or yonke imali you had to use it to uyisebenzisa ukudla ukubhadala amagetsi and all that. I-recapitalizing abantu who are in formal trade, how easy do you think could it be ukuthi abanye abantu asebehlezi sokuvulwa khathesi bazenelisa na ukubuyela kumabhizimusi abo njeba izimali zonke ababezibambile eceleni seziphelile nanko sokuthiwa izikole sezivulwa as well? Ubona njani ngombono wakho ukuthi ama-informal traders how have they suffered and do you think bazenelisa ukuqhubeka? Lapha ngibona kulobunzima sibilo obukhulu kakhulu ngokuthi ungananzelela lokho saqalisa i-lockdown le is almost 2 years now if I'm not mistaken of which abantu abaningi kakhulu ama-informal traders bebengela any source of yokuziphilisa besides kuphela ukuthi bephume beyode ema-market lani through ama-restrictions wona lawo. So kuba nzima ukuthi bekwanisa ukuthi bebuye bevuselele ngokuthi imali yonke ade belayo yonke vele bahle bayispenda ekudleni la kubhadala ama-rentals ngoba ukuthi uyathi uhlezi lapha endlini kunzima ukuthi umastanda azwisise ukuthi hayi siku-lockdown. Even noma i-government wakatsho ukuthi hayi labana amastanda lo muntu ohlala ekhulumisanani umuntu lo abe lesikhathi uyiva ukuthi akahlale some months engabhadali kodwa akuzange kube njalo. Imali bifunakala njengoba umuntu umastanda yabevele ifona at the same time la ufuna ukudla kube ngakumbe bekulokuncediseka ukuthi kumbe kube lamafutha ampazi kube lokunye ukuthi lawo the leak yona leyo yabo la at least uhlale lawo uyibambile uyigodlile ukuthi by the time nxa uthe kwavuleka sengithatha laphana sengisebenzisa but then azange sike sithole any form of assistance. So mbonani hayi kulobunzima sibili kakhulu kulobunzima sibili. Isikhalazo sakho nxa ungathi ulesikhalazo kuhulumende what would it be khathesi for ama-informal traders? Yeah, mina isikhalazo sami kubana uhulumende kathathe seriously ama-informal traders ngoba they are part of i-economy yeZimbabwe.
of which uthi nxa ukuthi bencediseka sibili ikakhulu ekuvuseleleni ama-businesses wona la abe affected ngesikhathi se-lockdown kube lokuncedisa njalo futhi ingabi imadlanyana like esikubone njalo kana kuthiwa i-cushion fund ye-600 RTGS njalo ingene efoni nxa usithi uyathenga ngayo amagrocery find ukuthi maybe ugcina ukuthengela kumbe only 10 kg empuphu akusele okunye futhi okuncedisa ngakho at least ayibe imali ezakwanisa ukuthi lawe kukusustain ukwazi ukuthi lawe uncebe lapha lalaphana lalokho okunye uyabe uthole emaceleni plus lalokho uyabe uthole ngohulumende kukuphathisa or even noma kumbe lese kumbe ama-vouchers food vouchers amahampa lokho esabe sikuzwa from other organizations kube khona njalo futhi at the same time nxa kuyabe kubuye kwizinto kwakhona akungabi partisan sesike sakubona lapha ikakhulu nxa kuthiwa kubuye into ze-social welfare lani siyababona sibaziyo vele ukuthi hayi laba yizi ingqole zakhona yibe sibabona kuphela besuka bethwele but the general bantu bengatholi lutho kodwa nxa kuyabe kubuye kwathiwa kwaqondana lathi thina ama-informal traders or maybe kubuye through ama-associations esibhilonga kiwo kube yibo ababa responsible ngokudistributor maybe nxa kungaba le-transparency sami ngokuthi lathi thina singakwanisa ukuba le-access. Okay. So talking about ama-associations, are you a member of any association? Oh yes, yeah. Ngimember ye-Bulawayo Vendors and Traders Association. Ngisebenza labo. Ngiphinde ngibe lilunga ku Bulawayo Progressive Residents Association. Ngiphinde ngibe yimember ku Transparency International of Zimbabwe. Okay. Yes, yeah. What would you say are some of the benefits of being part of ama association anjalo, maybe for somebody oku informal trading ongakwazi ukuthi what is the benefit or advantage ungathi why should you be part of such associations? Oh, okay, yes, like ku BVTA amaningi ama-benefits esiwathole especially ngesikhathi se-lockdown yona le even la before ngoba sithola ama-trainings physical trainings ungakabi le lockdown business management, financial literacy, bookkeeping, labo capacity building. Then even after lockdown besikwanisa ukuthi senze ama trainings on how to utilize online marketing using Sizwakele application abasebe introducile recently. Basifundisile ukuthi singathengiselana njani online. Even though sile challenge yona leyo ukuthi idata iyadura, but kodwa at least kuyasincedisa ukuthi la nxa sithengiselana online kuba lenzuzo ngoba kade sivele ngani sesitshintsha indlela yokusebenza. So khona kuyane sikufundiswe inhlanganiso yena le njenge PVTA mbonani kuzasiphathisa kakhulu. Okay. Sike sabona BCC City of Bulawayo senza drive yokuthi vendor vaccination. Did you manage to go get vaccinated? Oh yes, hayi ngahle ngaba ngokuqala. Konke le second jab sengayithola. And angizayi ngibe le problem up to khathesi hayi ngingazi but hayi ambone. Okay. Yes, yeah. I-response from other people abaku informal trade yabanjani? Yeah, it's unfortunate ukuthi into le yasuke yaphathwa ngenye indlela engayisiyo. Ngingazi maybe through social media yethu nala ama WhatsApp yethu ukuthi bekuthunyezwa imbiko echiyechene mayelana le vaccine. So nanzela ukuthi abantu abaningi kwaba lokuyi-element of fear ukuthi lapha sesizobhujiswa, lapha sesizoqediswa, lapha sesizoyenza ukuthani. So at first iqalisa i-vaccine abantu bakhona abantu abaningi babengani bahlehlele emuva. But kuthe sokusithi as time goes on lapha sokungani i-government sisithi hayi nxa ungavaccinatwanga awusozuthole i-stand sokuthengisa. Yikho lapha abantu abaningi abagcina bebona ukuthi phela uhulumende wethu lo siyamazi ungamuze ekhulume sithi that means yikho khonoko. So abantu abaningi baqalisa ukusukuma. But then inkinga engayinanzelelayo ukuthi izindawo zakhona ngabantu bawuthi abantu beye kuma local clinics la town phongo ufakwa nje ama centers of which khona kuyane ikakhulu emuntwini ozisebenzayo ukuthi usukume from point othengisa kiyo usiya lapho uthamba khona uyabusungani usuluze kakhulu ikakhulu ku business labo abantu abase market
ukuthi ngawo uhulumende wathi kumbe kube lama teams afikayo like khona phana lapha abathengisa khona kumbe market befike befaka uyitende wabo hayi uvendi yakwanisa ukuthi masinyana gijima afika ahlabe abuyele futhi estandeni than into etshone elayinile eklinika the whole day so uyabe seluzile ikho kuningi osongani abantu abaningi abakuthatheli iphezulu ukuyahlaba. It wasn't because bebengafuni ukuhlatsha, it was just that it was disrupting umsebenzi wabo. Exactly, yes bekunjalo sibili. Okay. Bekunjalo sibili. Ukuthi kungaba lama centers ama vaccination points duze labantu lapha abathengisela khona kusebenzela khona. And then you don't lose income for the day. Kakhulu, yes. And futhi akuthi ukuthi ungahamba ngomvulo uzahlatshwa ngomvulo, sometimes kuba lezinye izinto amanye ama delays ekuthiwa buya the next day or something else. So it doesn't come ama conditions abasewafaka ukuthi kumele ube le vendors license. Mbona la ngenye into futhi engani iyahlumeza kakhulu ama vendors. Ngoba ananzelela anti council abantu baxoxwa le emadorobheni kwasuthi asisi relocate kumele lithatha ama licenses but what is system yakho nekuthatha ama license ungani kulobunzimanyana. So nxa sokuthamba ivaccinator sokuthi sokufunakala i-vendors license andawantu sokuba lohlupho uthi umuntu lwana ucina vele engasatholi iaccess yokuvaccinate ngoba liyane requirement uyabe vele ngelayo lokho emeleleni eku-waiting list e-council ukuthi lakho ngayi council lakho futhi khona kwesikutshiwo ukuthi la khona apha kuma housing office kuma revenues esilawo locally ukwazi ukuassessa i-vending license yakho than ukuthi ugijima usiya ngaphi kuthiwa ngaphi ko eDarkmore uyethola ukuthi isikhathi lesana usukume wena la usiya khona ngale emgwaqweni kuyabe kuthiwa sifuna ipass ikakhulu ngesikhathi lesana nxa udingakala ama passes or even just ukusuka from la emagwegwe usiya khona le Darkmore sokudlela isikhathi but nxa ngigijima ngakhona phana eduzane at least ngiyabe ngikwazi ukuthi 10-20 minutes I'll be done sembuyela ku business lami. Ngiyazwisiseka Baba Ndlovu. As we wrap up the program, any last words for ababukeli bethu? Okay, ngathi angilawa amaningi besides kuphela ukuthi bakithi asibambeni iziqine. Nxa si encounter lama situations anjengona la ama lockdown singahle sihle sikhalale sisadalale akula muntu ozabuye sivuse besides ukuthi kumele sibe innovative sikhangelena amanye ama areas ukuthi hayi nxa kuthe ngivalele lapha ngikhangele lami okunye okuyikhona okusemthethweni engakwanisa ukuthi ngiphile ngakho than ukuthi uhlukhale usadalale njengoba kade singakhuluma into besikhangelela ukuthi uhulumende asincedise but akula lutho esilutholayo so ukuthi ngabuya zokuqhubela nje thatha mi la ungela effort oyenzayo hayi ambona besides ukuthi phela sisukume sisebenza. Okay. Mbonga kakhulu Baba Ndlovu, thank you so much for your time. And silifisele kuhle ku business yenu ukuqhubeni ku business yenu and thank you for your time again. And that's all we have today on the Breakfast Club. I was chatting to Mr. Nqobile Ndlovu, and he's an informal trader. He sews uniforms, masks, reusable sanitary wear as well. Very innovative businessman, and it's a family gift, as you said. It's a generational gift. He got it from his grandmother, and today he's standing here and making a living out of his trade. As we mentioned, we are on the verge of opening up, hopefully. So please remember, though, to stay masked up and sanitize your hands. Just because we're allowed to be up and about doesn't mean we should ignore the regulations. Please wear your mask properly, sanitize your hands, and that's all for now on Asake Online. Thank you for watching. My name is Sizwakele Ndlovu, and see you in other programs.